Neta wa Father Stephen Kaumbulu, muthembi wa diocese ya Masako, ngithukuma parishine wa Muthethene. Mwethukisya wa Thian FM, nenguthocha nikana tumuthaithe na kumutaiya Ngai muthenyani uu munene. Ukai tumuthaithe mwiai, tumukumie ula atumbie, nondu niwe mwiai Ngai waitu. Kwa sitwa ya Asa, na ya Mwana, na ya Baba Mutheu. Mumo wa mwiai waitu Yesu Kristo na wendo wa Ngai, na mwamba wa Baba Mutheu, nisithiwe nenyu inyuonthe. Ana iya twilile, na twiyumbania kumbula mathabu maitu, nikana twithiwe twiyailu kumuthaitha Ngai. Nikumbulila Ngai mwene utonyi wonthe atwiwietei atuvete thabu situ na itongoesya kuvika thayuni utathela. Tuvoye, we mwiai Ngai waitu, twikwata syamu mwaku woka, nikana utusesea na kutusuvia. Wau nitukuvoya, umitethasye kanisa musi waku, nondu nui asa waitu na nutwendete. Twivoya au, kuondola Yesu Kristo mwiai waitu. Isomo yambe, no wakume ibukuni ya Mwathani Isaia. Kilungu cha 58 musi wa 6 kuvika wa 10. Kielela no kutiya kuya kula kwa ilite. Kutiya kuya kula nendete ni kwo kuthasya ala movetwe matalite kwovo na kuthasya nyololo sya ala ove. Kuthasya ala mathina wa mathi na kumina mathina ala andu mathina syangi namo. Kunenga ala mena nzaleu na kuthoja nyumba kwaku mundu nja ula utena vandu va kwikala. Kunenga nguo ala matena syo na otau ndukale kutethia andu ma musi waku. Nivoe ndi usio wakwa we mutise ata sua the chuma na muivo wa mituki. Meko menyu maulungalu makoneka na kwanye mwiai Ngai nga musuvia ngaliko sionthe na ukumyo wakwa. Nivoe ndi mwimbika ila na kwanye mwiai Ngai ngimusungia. Mukaka ya munengo otethio na kwandiasya niva. Ethi wa mukaika kuthinya andu alangi na kueka kutalila andu alangi mavityo na kumanene andeto nthuku. Ethi wa mukanenga ala mena nzaleu na kuyanisya mavata mala mekuthina. Nivoe cheni chenyu kimulika kivinduni na utuku wenyu yithiwa na cheni kingi ta muthenya kati ndeto ya Ngai. Sabuli yaitu yumite thiana na 11 muswa wa 4 kuvika wa 9 na tuketikiasya muswa wa 4. Mundu musio ni cheni chumilila alungalu kivinduni. Mundu musio ni cheni chumilila alungalu kivinduni. Mundu musio ni cheni chumilila alungalu kivinduni. Mundu musio ni cheni
chumilela lungaluke vintuni mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni nicheni chumilela alungaluke vintuni nakeni museyona etei nani mulungalu mundu museyoni wiwiya inena kunengane utedio nani wika maundu make kwandaiya mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni mundu museyo ndakathingithangwa ona indi nakalilikana tene na tene ndakakia maumbo mathuku ngoyake nilumite aikia mwiyai mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni ngoyake nilumite ndakakia nutambukitie koko kwake nanutethasianja ulungalu wake ni wikala tene na tene akanenevwa na ndaiya mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni mundu museyoni cheni chumilela lungaluke vintuni. Somo ya keli yumeta balua wambe wa Paulo kwa Akorintho kilingu cha keli muswa wambe kufika wa 5 mbaitu ila no kie kwenu ndiauka kumutavya kembithi cha ngai ngitumia uneni wa yulu muno kana we mwingi nundu baikendo kengi nenda kumanya ila nai kati wenu eka Yesu Kristo na muno kiku chake ngelanioni ila nae nethu nae monzu nae na wia mwingi na nina thelea kunena kwakwa na kutavania kwakwa kuyai na ndeto sia ui sia kuikithia andu indi kwa ina konania fina wa ngai kou mwikio wenu ti kondu wa ui wa andu indi ni kondu wa fina wa ngai ndeto ya ngai tumutungie ngai muvea. Haleluya, 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 yelele, yelele, haleluya,
nthi nukathwe nikwithiwa ni watuguanisye twana ndimo cia usumbi wa Ngai. Haleluya, 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 Mwai neethe nenyu wendeo wa uvo museo wa mweyo itu Yesu Kristo otondu wandikitwe ni Mutheu Mathayo ni Mathayo kilungu cha 5 muthia wa 13 kuvika wa 16. Yesu ayelekania ati imake na monyo na cheni. Inywe mweta monyo kwa andu onthe iulu wa nthi, indi ethi wa monyo ni wasya musamo, pai kindu kitungia musamo waguo utwika wa mana, na kwoguo yikwia itheka na kukinyangia wa nthi ni andu. Inywe mweta cheni kwa andu onthe iulu wa nthi, ndua yakitwe kiimani iulu ndivitheka, vai mundu ukwatasya ta na ayukunikilia mbiso. Indi no wilela bandu batulu ni kana umulekele andu onthe ala me nyumba, o tau cheni chenyu chailite kumulekela andu ni kana mone mawia menyu maseo ala mwika na maimo kumya ithe wenyu ula witune uvo museo wa mwiai. Mwithukisya kielelo cha masomo maitu umuthi ni kututhuthia kutwika monyo na cheni cha nthi uthukumine wa wia wa Ngai. No nginya tutwike monyo na cheni musieni usu wakitwe kiimani iulu. Kamwana kamwe kaendie na nyinya kanisani na kona mabisa mandu iyone na kakulia nyinya asunao na ke akasungia asune atheu. Niguo kasyeise mabisa asu ingi na kamwia yune na manya atheu nao ni andu ala cheni kike na athayo niwo. Niguo kamwana kau ni kakwete mutheu ni mundu ula cheni cha Yesu kike na kwisila thayo wake kwa andu ala angi. Ana Maisraeli mauma ukomboni wa Babiloni matalithasia Ngai etungia musi wa Jerusalemu na metoke. Ila mooni au iselewa ni masengie na Ngai atuma Mwathani Isaia amatabie kana miseleanio yetetwe ni utonuo na kulea kuolela ala angi mwathimo ma Ngai. Mwathani no kumatabia undu cheni cho chailite kumulika kivindune kwa kunenga liwe la menanza kuthocha nja na ala matena bandu bakwikala kunenga nguo ala matena syo na kutethia andu ma musi waku. Nivo endi cheni chenyu kimulika kivindune na utuko wenyu yethi wana cheni kingi ta muthenya kati. Mwathani Isaia no kuthingilila bata wa kunenga kila mundu ugo wake kusuvia nja na thini ta nzia ya cheni. Kulea kutula na muti na kuwekania kwa ni nzia ya kutuma angi megwa muti wa Ngai. Isomone ya keli tuigwa Paulo ula waya na manya ya Athens kana uneni wake wa yulu na uwi wake ndu utethia unyaicha wa ndeto ya Ngai no kuweta kana yuanyuvite kuonania vinya wa Ngai ni kana andu ma Ngai methiwe na mwikio nthini wa Yesu ula wathinie na akwa kuondwa kutwavosya. Ila Paulo atamanise ulu wa mwavosya ula watuthinikiie andu ma Korintho, Ayuti, abakani na aikii ni makiitiwe na maaliulwa ni vinya mweu, vinya wa uthasyo, vinya wa Yesu ula utusanga nyololo cia ung'endu na utonu. Ila twambililia kwika usio na ulungalu andune ona ethiwa ni tuthinwa kana kuawa veva na vinya wa Ngai no thukuma andune make kumavosya, kumatungiania na kumovosya, kumatwikithia monyo na cheni cha nthi. Uvone museo ni twavundiwa kana twi monyo wa nthi. Monyo akiliki maasya ni wa ungaine na mwalomi maasya vai kindu cha vatata monyo na sua. Ndeto ino ya kisungu salary kana musala imani ya shambesa cia monyo. Ivinda ya Yesu monyo wakona na wana itumi 3 cia mwanya. Mbe utheu nundu ni mweu na ni mukelemu na niwe uthea cia mokanga. Akristo ta monyo wa nthi no nginya methiwe ngelekanio ya utheu wa mesilia ndeto na meko. Ngai atwita tulumilie utheu na kuthesya andu. Kanisa ni akulumilia witing'o mwikalo museo uw'o na ulungalu. Keli monyo
ni wakunyasya na kusuvia nyama, matunda na syindu ingi itikoe. Ta mwonyo wa nthi, kila mukristo ni wailite kusuvia mwikio ula twanengiwe na kuunengelelia nzyawa ila ingi yukite. Ainena na muika umbanoni wo wa mwaka wa 2002 asa Mutheu John Paul wa keli ameiye ati nzyawa ino yenyu yithuthua kwa nzia ya mwanya isuvie uthui wa mwikio. Katatu, mwonyo ni wikia liu musamo. Mutumia Yobu aisye liu ute mwonyo ndwi musamo na ngoo ya mundu ndienda au na ni ukuwasya. Wia wa mwonyo ni kwikia liu sang'u na musamo museo. Ona itu kwisila ubatithio ni twekiwe sang'u na musamo museo thayuni. Mwonyo ulata Kristo utuvathukanasya na andu ma nthi ni mumo wa ubatithio. Ta mwonyo wa nthi no nginya kila mwitikili ethiwe na musamo museo wa mwikio na umui wa beba mutheu. Mwonyo wa asya musamo ni wikawia ithekana gukinyangwa ni andu. Tusisye tuikasye musamo. Tuikakengeke kitindo kithuku ni chananga mwikalo museo. Tuikethiwa na ngwatanio na eki manai. Mwonyo wa bulaniwa na cha ng'ombe no buba mwaki ukaete mutia. Ta Kristo ni twailite kwithiwa na mutia wa wendo kwa andu alangi. Ibinda ya Yesu etubi ya thabu yai kukoma mwomoni wa isinagoke ukakinyangwa ni andu malikite. Matuku akwe na Ukristo mweu wa kulea kuthunguta etikili na kumewithia moyo. Atabania enzangu tulikane kana Yesu ndatwita tutwike sukali wa nthi na kanisa ti nyumba ya ukilakilia andu ni kana matheke. Ukatua mwonyo no kana sya mabitio. Yesu atwitie twithiwa mwonyo wa nthi. Otau Yesu ni waelekanilie ati imake na cheni. Inywe mwita cheni kwa andu onthe yulu wa nthi. Ngelekanio ya cheni nitumika muno Bibiliani. Yesu niwe waumiliile ta wianisyo wa kila cheni kinyaikasya kibindu cha thabu na kikuo. Ni wakulilia ati imake methiwe cheni otondu wa cheni cha nthi ila waiku nthi. Yesu niwe cheni chaw'o na niwe ukenetie a Kristo na ukumya wa Ngai. Na kwa uno nginya tukakena mbe wa andu otondu ndata ithe asya matune kwa kwikala tulumetie ila ndeto inenganae thayu. Vata wa cheni ni kuoneka. A Kristo mailite kwithiwa mailie ndua yikimani iulu kana tawe bandu batulu ni kana umulekele andu onthe ala me nyumba. Yesu ni wenda ati imake moneke ba iulu wa nthi. Ukristo witu woneke ila tukwitia liu hotelini ila tunenia thukumi ila tutwaite ngali malelu ni maitu ndetoni situ ona nthini wa mabuku ala tusoma. Cheni ni cha kumulekela andu kumonia nziave kivindu. Mukristo ni waile kumulekela ala me kivindune na umui wa mwikio. Ngai ula waisye cheni kigakena kivindune atuthambisye na cheni ubatithione atuthocha nziani ila yaw'o na atutuma tangusi pe andu aingi mekwenda cheni nondu ni maukia kivindu. Cheni cha kumakania maikae na otau cheni kitu ni cha kukelelia mundu ndakethonge muisyoni. Ni wiawa kikristo kukelelia na iya maitu na kumakania ni kana maikamiatie nzia ila yaatiiwe ni andu matene ala maiye. Kukelelia kwitu kuikethiwa na wo kimondo kivuthia kusilela kana kwileanila mavitio indi kwithiwa na wendo na uu na tukasinda. Muthia cheni ni chumila sya kila kivithitwe ni kivindu. Ila tuona syana situ ilikite ndawani sya kumila na mola alai taalangi mitwano eitani sya tuiko na biasala sya ukengani na ungeita alei twikivindune tusyoke chenine na kutwika munyu wa nthi ta thembi athani na asumbe. Tulikana tusya Yesu asya voya ina mukanengwa vingu seina mukavingwewa. Tuvoye. Mwe aitu athime
na kulea kuyaniwa ni nzungio cia laisi uwe nusu na ndu cia ukengani ni kana twikale thayu waguo ngoni situ twathime na wo valave uthioeku unyamao na uvenani ni kana tumanthe ulungalu uthasyo na muguo twathime na utumanu utuyanite kuikia no twaliule nthi kwa kwika kila andu mona kitatonyeka mwiai utwiwe aya samwene utoni wothe na watene na tene timbe waku ti utayana kutungia mubeanu ndwa mosio maingi ala wikite na itu tutungia mubeanu ndwa kinengo cha thayu na mi pivole ya Kristo methiwe na musamo witikiloni wo na mwikalo wo withiwe cheni kwa alama tamwise Kristo mwiai utwiwe Tuemboya situ mokoni mamwa itu mbikila Malia tuwe mukethia ngethi Maria usie gracia mwiai naku we mwathime byakaone na Yesu siawe byaku ni mwathime Maria mthenya wa Ngai utuboye jawetanya yuna ibinda ukapitu otwike wamwiaiyo sana yanisya mboya ithi cia thukumi maku alama unje bambe waku ndola Yesu Kristo mwiai waitu tumutungie mwiai muvea nundu wa wendo wake witei na kuondu wa meko make mausenyo kwitu nulaukasya ala mena wouni na kumavunithia ala mena nza tuvoye nitwamina kuana sakramendio imwe ya mwina nthakame ya Yesu Kristo kwouwe mwiai Ngai waitu nitukulya utunenge vinya twikalae na mwamba nthini wa Kristo na kumaete ala angi vala ui kwa mboya na muendele museo twivoya au kuondola Yesu Kristo mwiai waitu na mwiai niethe nenyu Ngai mwene utonyua nthea mwathime na kumusuvia kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu tuthi na mugo tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela